Ahee, namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Yeah, of course, I'm the Jimmy the Caterpillar Man of War. Looking at that king link, of course, and I'm Benny Mangan, the president. So previously in relation to this, I'm a video, of course, like he analyze Man of War, like how come go Benny Mangan. If I got a booking fee, you find that is little one. So I got dollar analysis of Men of War video already gone. So it's back again as usual. Analysis I look to that king and should come maybe Men of War somehow look at the Ben Mangan Angalo Shung and Santo or something. I ain't getting a video he took a he trashing have I image car and now the Samaka have I image car. So I fully of course it talk out the guy and if I got Benny Umaka missed the post. So before you get the show statement is wrong. So why Ben Mangan Africa control if I can lie? Why? Namuntlha Ben Mangan hi ya caca ku Mr Post Benny caca Mr Post hi ya ku caca nga Mr Post loko swa ha sungula ita Mr Post ti endla yini maholo va na Bojo le studio Mr Post a tirha na Bojo va hambani na Bojo va vuyelela nini va Benny na Bojo Mr Post fambini a tindlela swa yena Anaba holobisa Mr Post fambini ka tendela swa yena so yeah, the first point lemon of wanga go embeni so eri va holose maka Mr Post and it's a huge lie mina video ngo Man of War swikahle swin'wana munhu a va swi langutisini loko a fika ni ti analysis hi ku tlhela hina hi tlhela hi ta analyze video ya yena so mhaka leyi of course yi fike yi paluxiwa ka the eyes have been broken interview leyi nga tshama yi va kona eka Muganga FM so hi fike hi twa Dr. Joy Shireman of course yi fike yi kombisa ku papila leri ne so ri kongomise ngopfu ka mhaka ya leswi swi nga fika swi vanga ku hlangana xikarhi ka hina loko ni tsundzuka kahle na hi ku vula ka papila leri ku ve mhaka ya gold disc okay gold disc leyi ku nga gold disc leyi a yi a ni ta yi samaraza kunene a ku holo the main matter yi nga ndhaku va holo a ku ri gold disc it had nothing to do with Mr Post now of course na swi mali mi swi nghenelerile kwala but a ku ri mhaka ngopfu ya gold disc laha of course ku hi Dr. Joy Shireman yi nga fika yi kombisa ku psychology fika a lomba gold disc ya yona a fika a khata ti-images laha swi nga fika swi interpretiwa like okay the whole intention a ku va ku kombiwa vanhu ku music wu le ku xaviseni album ya psychology yi le ku xaviseni swi ndla ingaku psychology yo kuma gold disc leswi nga fika swi vangela Benny Mangan pressure in a way swi n'wi yisa hansi so ku kombisa ku a ngo va na power ya nchumu a ngo va power ya nchumu psycho hi yena a nga na power ku va a kume that gold disc ku ri ka gold disc leyi a ku ri ya Dr. Joy Shireman a yo yi lomba so my question i ku Mr Post a nga le ku vulavuleni hi Benny and Mr Post a nga tshama vulavula ku hi mehe boso xigaza hinkwaxo minqambi ka Matsonga Machangani hinkwawo ya kota ku vhuma ni ri nexe a nga tshama vulavula Mr Post ko ti vulavulela hi Benny ku hi nqambi a ri yexe gaza hinkwayo hi lavan'wanyana hayi vo landzelela hi controla Xitsonga my question xivutiso xa mehe i ku Mr Post a nga le ku vulavuleni hi Benny i khale ni kha ni langutisa nyana kusuka ka page ya Mr Post a nga le ku vulavuleni hi Benny ene Benny le ku vulavuleni hi Mr Post se Benny na vaseketeri va Benny na xivutiso ku i ncini lexi endlaku mi vulavula hi Mr Post a nga ri busy hi n'wini i ncini lexi endlaku so ku answera yaleyo na yi vheta yi tisiwa hi question ku xana Mr Post ku nga va ku va ku ri yena of course a controla ku Benny Mangan i fika a endla yini no va a kha a endla yini i question leyi hi fike hi va hi kha hi tisa yaleyo wa n'wi controla na and the why loko se Benny Mangan ku va kha ku ri yena sweswi mi kuma ku va ku ri yena a ri ku fayeteleni nakona a ri ku fayeteleni kwala a fikile se a byeleteriwa ku i fika a ndla leswi na leswi and the same Man of War why the period laha Benny Mangan of course a nga ri ku bifeni a cheka ti-albums leti swi nga tlhe swi hanwestela nkarhi video ya endleni already sure loko se minkarhi liya Benny Mangan a nga ri ku bifeni wa nga vulangi Man of War ku a byela hosi ngopfu ku na wena tshika
taking a beef is why Ben Mangan and stuff like that. So that ideology, I twal, I really need you already I twal. The one of the projects that Ben Mangan alone, we can be famous the post and say, Mr. Post get to come be said, I look what the mayor says, should men go to beef. And I wish I'm not that slave, Antonio and Taikoman Jalangana, and send like an email, okay? Nkambi leyi kulukumba ka tinkambi hinkwato ya ku tiva ku vhuma yoho yi vulavula hi munhu wa nga koti ku vhuma munhu wa ku vulavula loko a yimbela wo vulavula why yi vulavula hi yena a ni hi tiva ku na competition phela yo problem yaleyo tiva hi ni hi tiva ku na competition and Mr. Post hi yexe yena a nga va challenge a ku i va lava va ri 3 a ni tikumeni fo yo swi rivala swilo leswi na i va challenge na ku i va lava va ri 3 so loko ti-albums ti humeni yena miyela why swi Ben Mangan a fika a miyela ku na challenge swi fika mercy phela hi yin'wana tipoint leyi hi fike hi kha hi tirhisa loko hi veke hi analyze mhaka hi fike hi languta kahle from all points loko hi va hi ri xikarhi mi ta swona ku mhaka yi clear ku ku hava leswi Ben Mangan sweswi a nga swi dyoha o va ku ndleni sweswi a nga lerisiwa swona nkarhi luwa nkarhi luwa swi ri kahle i n'wi bifa starek mi bifana strong mara sweswi Mr. Post a nga le ku vulavuleni hi Ben so point leyi ta tlhe yi repeat ku na Ben Mangan ku ve na period a nga laveli Mr. Post at all no beef a kha nga beef why jabi ka taphela a nga vulangi nchumu so mayo hi yin'wana problem yale mi kuma loko i xi langisa from i ri karhi i ri fan ya artist yo karhi hi nge pfuki mhaka yi analyze yi va yi ri straight hi fike hi langutisa ku hinkwako swi endlekile why swi pfuki ku complainiwa sweswi loko se ku fayitela Ben Mangan ntsena Mr. Post a miyerile my one mageko so he also mentioned this point a little bit controversial so Benny i tirhisa this strategy xa ku maketa album ya yena hi ku tirhisa Mr. Post futhi ho sungova byo fanekele ti nga n'wi beef ti huma ka yena phela Mr. Post a didn't need the beef I didn't need the beef ku album ya byo kota ku tirha kahle loko mi n'wi Mr. Post n'we hi yin'wana point anga hi vula so leyiwa in as much to some extent swi nga swi ri ntiyiso but ku ya hi sweswi loko hi languta ti-projects ta ho sungoveni Mr. Post leti nga tirha kahle swinene hi laha a ti ri na beef ti kona ta khale ti nga tirha of course ku nga na beef I agree to that mara in overall ti-projects ta yena leti nga tirha ngopfu leti nga na beef and a hi problem loko xilo xi ku tirhela kasi why munhu a fika a tshikisa xilo xi n'wi tirhela beef ya n'wi tirhela Mr. Post if yi n'wi tirhela i fika hi tshikela yena strategy loko xi tirha munhu wa xi tirhisa so a ni voni problem in that regard mara yi kona of course ku ti kona ti-project a nga ba ku ri ha beef mara still ni ta tlhela ni agwisa ku mara ka xisin'wana lexi a vula Ben mara okay ya risimu ro fana ra Ndhambi a nga beef i Ben Mangan and I think an overall project leyi ya kahle ka hi nge vuli ku a nga n'wi beefini Ben Mangan a yi ri kahle it was a clean project ma yi kona mhaka leyiwa hina hi nga suka na music kusuka le ndhaku leyi hina ya va tiva va hisa lava ya va tiva hi loko hi va compare hi va veka so Benny a nga ringani na Mr. Post ku tsala nghoma a nge caci Benny ku Mr. Post ku tsala nghoma i point leyi a nga fika yi vula which means se kwala under a comparison so mara in overall sweswi i ntiyiso a swi hundla wena loko wena Mr. Post i songwriter i mutsari ka tinsimu ta dodi ya tsala swinene mi nga swi twa xikhomela xa machina tshama na hansi mi yingisela that song na yin'wana ya one of my favorites ku nga liya ya madlokonya di yi tsarini madlokonya guys risimu leri tsariwini tshama hansi ri yingisela I like how he wrote that song so i mutsari ho sungove Ben Mangan i focus ka yini ka ku nyanyula Ben Mangan xi ta ku nyanyula so Ben Mangan approach ya yena of course i ku nyanyula i ku sasekisa ma yona mhaka leyi yo difference ya vona loko mo fika mi yingisa tinghoma ta vo mi ta switwa so approach ngopfu ya Ben Mangan i ku nyanyula like ku sasekisa and stuff like that that's why loko mo fika mi yingisa ti-beef tracks mo fika mi tshama hansi mi ti yingisela mi nga ri biased mi ta swi twa ku ti-beef leti ti nandzihaka ngopfu i ta Ben Mangan because yena approach ya yena i ku nyanyula hayi sweswi a never na Benjamin never Mr. Post hi ku tsala nghoma ti dangerous ka Benny ti better than ku ri way better di way better hi ku tsala so but loko hi kha hi langutisa in overall we can see ku Ben Mangan strategy xa yena xa n'wi tirhela na in most cases that's why mi kuma ku na loko ho veke hi compare hi nga vula ku maybe ti-projects to tala Ben Mangan hi yena a nga va kha a hlula mara Mr. Post a va kha a tsala ma vona mhaka leyo because one of the strategies to hambana Benny se u yibete tinghoma edita Benny a qokolela Benny wa n'we guys wa tirhisa fame na leswi a nga na swoho ti show off
ene vanhu va ka hina show off a va yi lavi manyunyu vana a va ma lavi manyunyu a sweswo kahlekahle hi leswi hi swi yisaka ka mbilu ya rivengo sweswo. Okay, if strategy xo show offer xa n'wi tirhela Benny Mayengani caterpillar problem hi le kwihi? Benny Mayengani wa show offer na yindlu ya yena na leswi va kha swi endla swi va kha swi n'wi tirhela i strategy xa yena. Strategy loko xi tirha why fika xi tshika? Ma vona kahlekahle Jimmy Caterpillar swi lamba careful hi nga famba hi loya na munhu so kahlekahle hi timhaka to wa n'wi zonda kahlekahle no you nge fiki question na strategy xa yena okay if a nga show off swi nga show off ma vona mhaka leyi mali dadi na mhaka hi ta katsa Gagash na hi wa show off at Gucci hi mpfhuka kha swi endla sweswi swa lifestyle ya yena hi vo swi kha swi n'wi tirhela vanhu va n'wi rhandza they love him for swi swa va kha show off a komba ti-Gucci and stuff like swi va swi ri ku n'wi tirhele strategy leyi xa tirha 17 naswona ku it's a success i club dayideng leyi success vanhu va le swa n'wi tirhela so if xi ri munhu swi n'wi tirhela wa fika swi tshika wa vona mhaka leyi vanhu va ka hina hi swo swi nga n'wi tsandzisa na ka hina le ka politiki Benny swi n'wi tsandzisi swa ha to n'wi tsandzisa na le ka politiki ivi ya ka politiki ya Benny Mayengani it had nothing to do with show off ku va laha yi fiyerile vanhu vo ka va nga vota laha hi vula leswi vo ka va nga votangi vanhu for their own reasons na ni nga tlhela ni kombisa maybe na rinyaje nge endlile and stuff like that wo ku hluphekeni sweswi dyambu ri le ku teni and then namuntlha ku hisa kuxe ku le ku teka tidyambu din'wana wo hlupheke hi mati guys mati ya durha tindhawu ta hambana ma durha mati tin'wana ni 200 tin'wana vo ma 300 ku tata jojo or even 4 I'm not sure ka ndhawu ya 4 mi vendela ka 4 na 4 ya na le ka 4 na ku tiva swa durha swilo swa durha swi pfunile guys a nga voteriwa at least tiboho na loko tiya a ta ti na swi ta swi antswini kumbe matiko yo tala ku hluphekile vanhu va le ku hluphekile mahuwa n'wina va tsanda hi xongi va tsande hi xongi va za va humesa na beef va bife xongi va ri 3 ya sengwe ya hemba vlog endlini ka channel guys Master T i kume internally filed straight ku beef a yi ri kona a yi humangi beef so ku ha track leyi ku nga beefiwa na xongi rhangana hambi yena man of a nge yi kombi so ko mavunwa lama nga tirhiseni laniwa ma vona mhaka i mavunwa a nge yi kombi loyi na n'wi challenge mina of a ta comment ka video a ni komba ku hi yini track nga before xongi rhangana ku hava laha ya kona in overall project ya Sovereign Press nga na hilo leyi yona a yi sakini and ku na tipoints to karhi ni nga ti kombisa ni ka vlog ti nga endla ku swilo swi ku van'wana hi mo landzelela a mi twisisi Benny wa n'wi xichangwa Mr Post i sungule ku lonja ku ri loko a heta ku lonja ADP le ka Xilumani tiko ra ku sungula ra ku ya koho a sungula campaign a pfula tiwadi le kwihi le ka ngoma a ya ku loseni ka hosi ngoma so after the official launch of course 5 August 2023 as you can see kwalano ku ya hi laha ka ADP la the first area va nga ya ka yona leswin'wana swo sayina se ni nge xihlayi ngopfu la Benny Mayengani a nga ya kona physically so a ku ri ka verhele kwini a ku ri ka Nsavulani Magezi High School as you can see la nga sungula koho hi le ka Nsavulani swi ri ni swa ku le ka Nsavulani as you can see la a va ri kona la ti-members ta ADP swi fambisa sweswo la i teke nkarhi ngopfu va a ya le ka Ngove loko la ntiyiso ni kha ni cheka la a cover on various areas a ka Ngove swi teke nkarhi so statement xa Jimmy the Caterpillar man of a hi swilo leswi nga ntiyiso ni ta zama ku cheka of course ku le ka Ngove le a yi rini Benny Mayengani so ni ta zama ku ni kombela ku ba pause sweswi ivi ni zama ku cheka ku i yi rini le ka Ngove leyi so ka Ngove as you can see hi ti 4 February tanihileswi mi swi vonaka kwalano hi 2024 hi kona a ku launchiwa ADP kwalano na video of course yi kona ka channel ku va mi ya swi verifya video ya kona hi yaleyo loko ni karhi va ni ta vekela a link on top comment okay tiko ra ku sungula ra ku ya koho a sungula campaign a pfula tiwadi le kwihi le ka ngoma a ya ku loseni ka hosi ngoma so it's a lie ni mi kombisa it's a lie ku ka ndhawu i pfulete tiwadi to tala ngopfu Benny Mayengani ni le ku hala vo Venda loko u nghena ka page ra yena like i pfulete ka ndhawu to tala ngopfu tiwadi na vo Mpumalanga I think rhangini na vo Mpumalanga for obvious Gauteng already swi ri kona ya chance na man of a sungula political party iye kwini tiko ra ku sungula Benny man loko heta ku lonja ADP le ka Xilumani hotel
already yi prove wrong yaleyo Benny Mayengani i ye hi 2024 ka ngove voma 2023 a sungule vo nsavula mi swi vonile tiwadi ti pfuleteriwe almost everywhere a le ka ngove a ku ri tindhawu ta vulasta ku ri hala voma heteleni ku se ku yeteliwa le so Minofu wa hemba kahle kahle he's lying andle research famba ka ADP or page ra Benny Mayengani yulu siku i ka tindhawu to tala ngopfu kha ti pfuletela tiwadi way before a ya ka ngove hey master thina hen mene man ku na tiwadi to tala ti Benny Mayengani ka ti pfuletela way before wa the 17 kwalawani hambi hi lokwini kwala mi swi tivaku hi pfuletiwa to tala way before a ka ngove ti tele ta khale guys ti tele tanihi sweswi ni nga vula na vo Papazelle ti mi ti vona kwalawani vo the 8 October hi tin'wana ta the earliest after loko of course ku yina no yini na vo Bevula after loko ku yi launchiwini ADP leyi nga launchiwi hi 2023 of course hayi hi leswo swi ni heta na matimba loko ri amukeza subscribe anda kombela mi tlika subscribe mi hanyisa ku vava na lomu nkosini loko no va ni rhangini ni fole kahle le ka layeni liya ya vafundhisi liya matati le ndzhaku hi ze hi ya susiwa ku ri ka ni ri number 1 kwalaya he bali ni rhangiseni ni balela van'wani vo ka va nga rhandzi ku dya sweswi munhu a ndli swi swa straight ni nghenise ntirhweni hi swivara ni fakeni hi swivara ni ri sesi wa wena hi a nga endla ku ni nga ku nghenisi ntirhweni phela mina we hi hlanganise hi sesi wa wena se mina sesi wa we hi hambanini